promašala sam jednu divnu kapiju koja ide ka Kraljevskoj palati. Evo ga, ali ovdje se lepo vidi. Kad se već vozam da snimam da vam bude džabe. To je još jedna od tih kapija. Sve imaju tako. Ovdje dole bi trebalo da bude autobuska stanica. Već deluje mnogo impresivnije. Mnogo znači impresivnije u odnosu na Neknes. Sjajna okolina.